As inniu an an ceos agus sé cólar am an seo a bhíon seo fatan na satain na hair bhíon nás mí heile. Sé Katie Bell ní cláid nó bellach mar a gannach is a chola duine. Bellach sé. Cos annig bellach? Ha ná písca manams agus ha chwám tíimiisiúil sin clúis tíimiisiúil náte bhí Katie Bell sé bella torpe gaibh so cha marsún cha an sáil sé bella bheith hútaine húdaine bhlacha sé bella chansa. Chan sú a gá dáníte a bhil? Ré me sa civism crona mín a a bí. Catan ruúcasú? Am bhharhí. Seo? Cóinteolalacha go muú bhena sé. Cóinteolalacha bhacu? Hálein Hálein methe cha sin bheitthe go bheith methe seach blionna sépe seach methe póstas bheith cóidir cháine go fás an bheit. Svet cha megaint sé charrá guúcan nósin stepsister na stepbrother na cair an jóir sin ar carí samas big féin féine chu téime na nuúchéile de ha. Carísm chuúla amach ar carí samas go daithúchan. So cóhhaach i réiste ó dahaní? Nech a het me het. Ah, da, seo. De henna. Cha bheithúd. sé fiolalas an a bhharsta mas de fása nach é. Finlasan sé. Cóinteolalacha bheit sin úpa go dhéanaan teolala sin. Well cha mis mór na mis gan dat me goin éisem grotíí mo ik loch na gonne. An bheit. Cin a hanig go fios? Henne má teos van bheit agus hanna misisi nácúdim bheit agus man dísmankel bachelor agus súl míid agus cha misisiúsa an scóil fervig an líte vitrán. An lí cha manca tí healtí té man a mi sélik san mé en kútis. Sappas go me henne bheit dói. Ropáisce an teolalacha éis an marhí agus tú seáid teos. Heolch go dtíine mar bhí cimisiú nutíí an Joos. Cimar thuú asla sin? Díach nach té neam nach té gamáin bhehí idir cúú an dhéhir bachan dhéhir goú ach fa cecha gnne bheit go bhí ag mús chalbeáú a bhí ag mús. Drúcha tú an marvik? Drúcha mí an marvik. Ach, hannig go águr éiste cheos? 3 blioma. 3 blioma. Fá teannaí nó sin héad ag 3. Hat na mi an? Seo? Ó bheit. an sáil sé dúnta mar ceanmha bheithún ag de sáil ra. Seo? Ceúnta mar ceanmha. Go seán? Seán líiste bh choirigh am chuid a bhí deanú. Agus sin rééisiste bheit a thucar am sinna daine rú. Bheit idir munkels man tí seo. Vis tú chláidir bhucht mai dhéana bháin nach secha tro an mú am seo. Bhí char mí gáir rá mór interest go man an rá. Ní seo seite bhhain an ceos? Bheit me. nach chuúltaí chum me ga chéile a chuúltaí chum me a dé chéile go siad. Déana chu sechat an bhaid an ní ógur éis na seo. Tharróáach tí fá fáú go dúid gáin neach mé an scóil so cha an scóil hí. Maithe cheanní gan bheith chusnách she was a lovely person a grabhad bheith. Ní dí sé a bhaid? Aníach si so méid go bhí stad forever and ever hí leabhaigh do cheanní múla. Na chaú chena scóil cóhha teis cena sin nóir sin. Seanna cruúh ní sé bhá. Cos bhais? Bella.
Do Taras y sgol. Fe tor. Ys, ach si sgol o'ch rhaid gen dych yn y gadrin, ach e? Goswn y fashion? Cwngnwy. Siwch? Sy'n da chnwch sy'n cwngnwy begs, cwngnwy mwyr. Sy'n da cwngnwy. Sy'n chai. Loch cwngnwy yn loch a os fan y sgol, sy'n fan y sgol. Ca ti fel sy'n yn y sio hyn yn gos? Dych yn stwys ffarst roedd y gos ar y fel sy'n? Y gwaith. Siwch? That's a waith. Agus na y sio has yw'r fi? All my life. Well, van nou all my life. Ja. Nou var mi skål. Så nou vi kan det mi skål. Cwn y dyn i fod sy'n mwyl ar y fan y sio? Nid efo sy'n ffas? Wel, køy jeg en tur. Han ikke før mye. Han gjør ravn og ny. Jeg ser munklo. Hukflå. At munklo. Det med hyr. Jeg har fått til råd i maklød i ny. Øves. Det kan ikke dans. Det er hukkan. Så onkel lille må være sjukkan. Agus, ha cnich sy'n mwyl ar y fan y sio? Na chael? Dyn y cnich di hawn. Dyn yn ystod rwy'n. Wel, sy'n mwyn o'ch bwyd. Sy'n sydd ffosgwn te. Agus chym y mwy te mwy sy'n dysg. Boch yn rhywun yn y mwy tu sy'n dysg. Dyn yn ffeich yn hias yn y sy'n? Dyn loch as yn hias? Wel, boch... Och chi ffos ni? Och i'r sort. Och i'r sort? Och i'r sort. Agus, dyn y toclach yna hias sy'n? Na'n chi had yn toclach yna sy'n hias? Sawn, sy'n y factory. Ytro factory yn hybwys. Dyn fa sy'n nid efo sy'n ffas ywys? Da, i'r clwys. Siwch? Sy'n... Och, yn ywys yn dweud, really. Rwy'n mynd eisiau dawn? Och, ar ôl. Ach ro? Ar ôl. Mae calum fan, mae gydag, sam hwys as y fans, o tu hwys y fe. Ac yn eisiau golafar. Ia, gwan y fi yn dan. Chan y cain a gwir mae calam yma? Anil. Mae eisiau clwytio'n mae ein? O, fe'n cwnt i'r giliwr. Mae eisiau clwytio'n mae ein? Och. Sam eisiau fe cywys, y chlib, sy'n chwad, fe ti'n mynd i'w sio. Ach yn i'r cael, chwy'n am y sydd cael. Ach fe myncl, fe sbialwgs. Gwant at yw na grwegys yn y hens. Ia, ti'n mynd i'w macalum sydd macalum am i o ach yn i'r cael chwy'n am y sydd. Ach, fe eisiau clwytio'n mae ein gyda? O bach o mas y fer son gwant at yw'n dyn. Siwch? Fe glwch ma gan dyn. Yn sy'n y dyn am i o. Fe son independent, y myncl. Ys hun. Ys dwl steward yn hwysyn. Ydyn gyda yn y fel y stof at ymwyd a cili. Stof i hys as hitchens. Dyn ni gach dwi'n gan stof le copan ti a chod du. Die stuurt ik van blazen. Wel, gaan we het al in gaan een simpel locatie die er zijn als een wel zo wat ben goed stuurt nog al. Zo. Die gaan er drie. Kust dat je een schwit. Ja. Ja. Wat er nog snok? Zeg ik er hebben. Ja. Ach, kan je gaan ze gaan de school aan in Joos? Gaan we gaan de school in Joos. Die is een oorzaak. De raak mi school gaan we was goed. Dan zien we mij kunnen volgens mij. Die was het generation. Ja, housekeeping. Dus. Er woont er als een nou. Misschien dat gaan we drie. Wel, sam kutskerier, lotion zei. Hoe gaan we zo kopen? Ja, kan je. Zo je te moer ik. Eens housekeeping. Dus wat dokter en chinstjaar. Wat je me. Na wagen sin vi tot sterne patient hus skal dort mar der snist. Det is een nachtje van een glas kunnen dat zo aan. Van een glas. Van mi disten dan eten kan dat je daar ga je ook heb een planeten natuurlijk. En je verwacht erna. Oh, van een glas godsvriendelijk. En zegt wat Fier niet goed. Na familie te maken je bus. Goed gaat dan niet koffie. Ja, die dus het vaak different met je school together. Die mij moet je gewoon eten is. Kursie wat moet je gewoon eten koch.
Ti'n iawn am I gyda? Sure. Chan Chan ydych chi at yn eich ydyn O, no, chan ro ti tiaga, dyniach a ti. Ro, Ac yn am yma siwsyn yn glas gyda tor gael iawn, nach ro. Och, waar ze geil. Je dus bij zus bij schroet gaan elkaar om elkaar niet. Arro. Arro, waar. Ys fa tor chwsiach at yn ymysg yn y gael dyn nach ro. Oh, waar. Droit. Dan droit hoe het haar. Sy'n yn dros i chai iawn haas na ti'n wach fo Central Station. Ys dyn nhw'n siwgr yn dros i stefig y tach at ysyn. Kun je goed, die kele hoe tjaan die wij uurstietjes sparritjes. Hoe soorten kun je goed. Stefig sy'n ti anu? Kasjach sier sus in droit. Fan yn dros i ti fi a, nach hon. Zo. Agus, sy'n mynd fferig ys ti eich hynny chan ysyn, nach hynny? Shima. Dan sy'n eich hynny hiw hyn ysyn yn iau. Anders dan een overnuchten is. Zo? Ik in huis. Hi. Dan is hoor is. Vig Keri yn ans, vig Davis yn ans, van de Hickles yn ans kutjoch. Ko kain ac o'r fi siein sy'n clwyth i hiw leg yn awr o fasyn, fe kain i siwt yn iach. Janks maar kleut. A sgalpa, ja. Begullen we zien van goed jages. Wager. Wager ik je wel. Het was wat door music aan kutjoch. Roger Grant het al. Ja, kutjoch. Moet Ferguson. Ja, kutjoch. Ja. Dus, riest, van Heusen, wat tor lent in de Hickles, kutjoch, maar gewoon ik het ik een huin nach ro. Ja, hoe waar. Wat door, toen aan je Hickles uit in Zapo. Den higa me get het al. Och, hier different, altijd, veel different. Apa gaan nu Hickles weg, moer aan. Dus was ook graag groot tor, moest je kunnen die tor geil bij een soort, wat tor vroeg en hem hartstikke naar ro. Oh, wat tor geil. Tor geil. Kan je nog zo'n vroeg naar de was zo aan? Of Saki Hall Street. Royal. Oh, sure. Royal. Royal Crescent. Deze is als je voor je wakker zijn, zijn we zo koppel dan. Wat vertrouwen wat je voor je? Oh, waar? Dat beter maken we zo hier. Ach, was een klein waar reizen kun je zo wel zeggen, dat van je het crème stoorsen wie dan gaat dat theorie. Roze koppel wordt een vatte. Oh, waar? Van mijn koppel all the time vind ik daar. Kun je weer zo keren? Zeg goed, van mijn belicht. Stevig zo geen oor. En de thee en de gallig. Koppel stuit, koppel. Ja, nu leefmens, ja nu. Waarom ik niet ja nu aan forever. Zet de moeren van, zo'n nu van nog. In Kajoch. Dus je een pier kiezen maar zo. Oh, wie? Hier fietsen, ga ik al lunch. Zo. Hier. Nou, kijk, ik moet je gaan kaartje mee. Dat is weer mooi. Of is echt gehouden toegeven. Oké. In Morrison Street. Dat stond ten op de weg. Wij verstaan, roet ik in de school. Zo. Een kop moeder, een mooie schoen, hè? Dus, die gevat zich er schoon in de rest. Ja, kan volgens mij. Fascinant. En dan ja, kan ik ja. En ik heb er schon gevallen, hij niet in die ach, kan je dan had misschien ja geen show. Had je misschien last te ja. Kiosk kan aan ik zo in de oorzaak reisje. Dat ik al als een reisje naar nien, zinkeltje, een glasje, zo'n eetje, maar dan ga je nog niet in hullen. Voor goed zeg ik gaat dat jij dat je dus kan zo was ik jullie chilligs naar wat de gasten gaan een glas dus naar haartje. Dus wel ja, kalliges aan verstaan wij karakter je ja, in comedy je wij daar hier zo gaan we huis kippen die is kutje. Moest drie. En verstaan. Rond kaartje rond een jaget aan de oorzaak. Het moet. Oh, ja. Ik moet. Kun je kimmer hoort in je laatste jaar nog terug? Ik kan het maar niet. Dan moest drie heen was zo. Zo. Den hebben we wel een gaatje hier kan je naartoe. Maar kaskel. Aha. Ja, maar kaskel.
Agus chéad siú ceos an uair na chéad. Han sin ceos a san sin dúach halsa chuúis. Ó se na tásta chu cóhúniu a tásta chuúis. Fan necha Á tásta chuús dé chena a trís rudi chuní. seach. Agus cha chuir se hásta chuús a chu nó an glúú i cheos. sé sin blút mu ceos Ní ó sé sin be georí ceos seach. be chuile sin ceos. Is an cheos a gaachsú roiánéir na a chéilsú an. Harrófa different. Och Déhil cena go déhríón an siú dáis. 52 had it been. 52. I think so. sin trífichas brionna sa déich sa gá díag. Agus well haar chéar mór a hínar ceos as an úin sin nach a har in mór. En je stunje nu geos nu dat je to goed je had je nu in Afrika toe geef. Zet man wasje mag ze stach voor hele elkaar. Je sin aan nu. Tá chu sin háast go túlaí hes na trás na 50 sin san bharrásin in dulrút pa cí háast nach ró. Well munkel seo go sin gan be gai. Agus man sem fi blion bheit go dú fatte ha na médica agus an gaid ho an huse mór an de síst Dé bheit an in America. le cuúdig fer mí An cena de America i bheit sam an Patagónia ná. me go Agus bhfuil carú gan a bheice an Patagónia. anil sem kai. mé a bríd mai dhé. Och fe tíon seo go deoch bhil chafer gan na ballisisin ver as na tailot as níir fós níos sa sin bhe as a fléon legal bliana go legal Ag am choíhige sin ná. sam Ach ba buí choí háast ánach. Dé se ráte réiste a bhar an cheos na bhí tu a teolaí. och me a be peki has sinnig an chaníir bí fióris le a gáil leor an vi nó go tuí an tuanig vi scóil leor an tu gennig den ve a gáil leor bí cainí tú sem mátí a leor a gála. Díiste nuis nuút í me ví stoí son leor gáil. Agus dé se stoich be hehaú, Kimar bh se chu sechat na tí Kimar bh dain ar a cosna an óir. Well we munkel fi piarstekes fi Dé bh se péna tenne. oor an drutse bí. Char badan hin óir na bheith tu til cha a copadána mí go bhór chuteach. Charó sé joch Dé bhena neú tenne. fi le van veke le Johnny Babu sin drevik no kon husieurs kan hole muus goed voor ga bé. Roiig muúna bheit se tu an teolaí. Fantá seo hiúis Dé hatú sa bheit sin. charhaúlikitir na heige sé sin bás a rís. ó sé och sé. Dé bhhat sa bhí a fáh. Och get die pentige déir báid scarla a dalen woersens. Chanas mi raibh ó duine sem mé na deoclú an an ceos a fás suasúas, chuir sem an deoclú an seo comach. Som se fri var sinne var mis dieuf kan fós mi. Fi presbyterian was den jakke. Sam kon dagmoer wie staf is hatte. Die Kirchen dat sind wirklich as rohheen
Har mis schon ja gwsach gal Church of Scotland galach codi an sin hús. Ach wat je lenten maar ik reelt in de heel se hu saapons hu wat tankje was het de houding zo nach ro. A chwle cael gan sin de chaman. Sin yn gan har hier nach he. Ie. Sin yn gan har O hier. sige. Agus na se pe kwant asher na haar hin har hin er kjost. Den ik in de smoe han nu. Anil sy'n rili a chwle hyn hawn a different job together. A really different job together. Jo, sy'n yw, ma'n efo yn hwysyn. Ma'n anil. Ar caelach mach sy'n stiach fo hil, ar o dyn yw gronk o gydaris na cael a chosach stiach. Ach, anil am rhwng yw. A dyn sy'n hwyd yn jo sy'n yw gyn is de goed uitgekromd aan. Different. Wel, tapel is goed jarawe son die kies op een ski alloch kan hasen die tapel is goed jarawe. Oh.